Ni uruguria wa riboti ya ugima wa mwiri hari miaka 10 mihituku iria yonanitie maundu matiganite megie honge itiganite cia ugima wa mwiri nirihariirio ni ruhonge rwa ndari bururiini rwa KNBS. Undu wa kigiriko muno ni uria namba nene ya Kenya itaharirikiire kwirugamirira riria andu aria magumira. Umuthi ari gicunji kia 26 kia Kenya kiri na kandi cia ugima wa mwiri, gicunji kia 24 hari igana aria mari na kandi cia NHIF, uku nakuo gicunji kia 4 hari igana kia Kenya aria mari na kandi cia kaboni kiumbe. Now I have the confidence to stand and say I must clean up NHIF. Community-based kind of insurance is that people are coming together, the community is coming together to contribute money and get some form of insurance. Ningi riboti ino noretete ikiro cia iguru hari airitu aria marohanda matakinyitie miaka 20. Riu namba ino ikirugamira gicunji kia 15 hari igana, kaunti ya Samburu igitongoria na gicunji kia 50 hari igana, West Pokot ikirumirira, kaunti ya Narok iri na gicunji kia 28 hari igana, guku nayo kaunti ya Meru ikirugamira gicunji kia 26 hari igana. Well, Nyeri, which is 5%, Nyandarua 5%, Kirinyaga 7%, Muraga 7%, Vihiga 8%, and Nairobi City 8% have the lowest teenage pregnancy. Namba ya ciana iria irakuwa itakinyitie miaka 5 na irugamire ciana 32 hari ciana 1,000 iria ciaciarwo. Riu undu ukigwetwo ta ikinya ria gucokia na thutha wirutaniria wa mibango itiganite ya thirikari hari kunyihia biu namba ya ciana iria irakuwa itakinyitio ukuru uyu wa miaka 5. Ikuũ cia ciana ici ikoneka gutwarana na miaka ya aciari acio. Riboti ino ya miaka 5 ikionania ciana 34 hari ciana 1,000 nicio ikuite cia guciarwo ni aciari a ukuru wa thi ya miaka 20. Ciana 27 hari ciana 1,000 igakua cia guciarwo ni atumia miaka 20 nginyagia 29. Ciana 38 hari ciana 1,000 igakua cia guciarwo ni atumia miaka 30 nginyagia 39. Riu namba iri nene muno ya ciana iria ikuite itakinyitie miaka 5 hari ciana 55 hari ciana 1,000 iria ciaritwo ni aciari a ukuru wa miaka 40 nginyagia 49. Child health and nutrition indicators have improved. More mothers are now accessing antenatal care. More resources, once they are available, they will be allocated, and that will help us improve the quality of life. Thegi ya thirikari gukorwo irutanirie na njira nene gukinyaniria uheani wa njanjo kuri ciana ciothe, riu aciari amwe makoneka gukorwo mang'athĩirie njanjo ici. Murugamiriri wa motungata ma urigitani ndagitari Patrick Amoth akiuga no gicunji kia 40 hari igana gia ciana ciothe ciamukirite njanjo ciothe. Out of 10 children, only 6 are fully protected. The 4 who are not fully vaccinated then pose a risk even to those who are vaccinated. Nayo namba ya atumia aria mahimbiirio utheri wa njira itiganite cia kubanga uciari ikoneka guthie kurite riu gicunji kia 63 hari ya Kenya aria ni atumia aria mari hiko-ini gikihimbiria njira itiganite cia kubanga uciari. Riu namba ino igukorwo ikiritwo ni aria marabanga uciari matari hiko-ini aria marugameire gicunji kia 70 hari igana. Our target for the FP 2020 was in fact 54%. So Kenya has surpassed in terms of these indicators. Utheri wa njohi naguo koneka gukorwo hatiriirie namba nene ya Kenya, gicunji kia 23 hari igana kia athuri makioneka kuhuthira njohi na ikiro itiganite. Guku gicunji kia atumia aria marahuthira njohi ikirugamira gicunji kia 5 hari igana. Handu-ini ya Kameme TV ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi.